Hello, my beautiful people from Untouchable Mama. Thank you for watching our YouTube channel. Please do not forget to subscribe and press the notification button. Thank you. One love. Bye bye. Oya baby awo. Wa baby nege kai. Na just. I want to just okay. Akojo. So saka no roton kedere ade. Uwena medo avanaba medo listen to the one no move we do dam hemi here fe ni aka kedere ade but ya ma gun aka ba ni. Ya kama wana we ije ya tame Monica we ihobia we Monica makosani Uwaila. That is number one no move me adedo igwajo. The second one of it all imi a lot of where any presenter of here gwajo ni guess we ni ejo. Why? When you are the origin of this problem of rotona. What's one? And walking away you mwejo talk. Who set one no matter when no ni any presenter ni get gwajo. Why? Because wabe Monica nana. And what parting better with life is doing wage gwajo wage memeni. Uwa setting to ta gbegbo ma be boss le man we here na laja go gbegbo gugbo so gugwene. O ise gugwene go na gugwe gumonu. Unya do ya kame ma we nya ge gwaje me na nya ge swini ya do bobo nya ge swini wejo. Why? You are the number one. What na say gbe baby on me. E ma say side we. Iwe ni ebu wa ni nya re wa iwa mu da e nya do gun. Na nya say side we. So, okay, Uwaila ni noro. Me listen to a video na the Murphy concerning a video Uwaila noro. I say woman keko bi edo ni bekin. I always see and set Uwaila up. Ni set her up whether we Monica set her up. I don't know. O sere ba ni dem not agile no. So, he said the debate anywhere Monica Geleno or Monica I cannot deliberate on that. Our woman said there is no weakness. So he said to have Monica, he said to have Monica. My then the Murphy Monica said to Uwaila up. As I was here to we working. Ogun opa set you be set you up. Ogun opa they responsible woman Uwaila gele working. Ogun opa do lati all the we and do be set you up. When you are a married woman, you have to wait maybe 2 divorces that for when or when other from are odawe ko no gari okwe boko aram. You know when ko do time where ogu be we man confirm ma keke nu gbe ope obe la ogwa. Ah e matter when no ma get ta do mo ekene matter je be me e bi anti e go sa medo ya si won we ekene matter je be me ma be no ya si won ni he ogbu koko be me ni e matter no bare me ni e wa na hin wa homa ku wata gbe Uwaila we ma Uwaila ma eme. You understand? I've never seen her before. Maybe no je. So you maybe I'll watch a video that maybe the bona je e don't matter. Una gele a okwo pataki. Okwo no gele trap no gele lover oba no gele motinya oba no gele we just okwo don ye gele ki no gele omo to no enegbe. Ya see no reason who can accept okwo be no lawa we. No that for to bureau do ba we. Would you Uwaila pa menata o. Any women we do the wa we ko wa to de. Wa ro bodo wa ko bodo ya age. Eku emu wa. So when we no say what to wa ka we ni Uwaila we ni gemma. Wa na abia bi go. Wa ma te ba ni Uwaila ma me problem no. O e be na e di mo so se la dan. So be e na di mo fita ni e meje na o. Uwaila wa me problem bo. Iye ga ko ni egbe ile do ni ga accept e da sokan. Ni a ko e no do ba pe pa be de mi a ko egbe ile do ni. Be ni meje wi me do ta ma me gbe owo kin iye dide ogbo be na are ba ogbo ni e be zo e be gbegwe. Aju hu egbe ja asa ye sa je egbe ja asa o wa pa finally wa no obere bible. Uke ku awo that voice uke the certificate of divorce no wo kan we. You must make sure where with adultery. Maybe
baby or we pastor settle what better all that of adultery there is no settlement. Abuwa ni the church wa mami wa my pastor wa matam where Bible nwati. Ah? Iju wala wa wrong we bani. Oge o ja sete up. O mo de de kwe hie. Egeze de kwe. Okbia e banana no ni moki davia. Ah? E banana no ni moki davia. Ama iwe oge o igbari banana wa igbari banana igbari e da moki no wa se ke kwa davia. Omo no. Which means she has been doing it. Oka wene if I talk get in set up yan work awene. Yan work awene bi yeke or see ni ana dojo ni dojo when ni adojo ni jamon. Oka wene that is not the first one. So oka wene she's one of them. She's one of them. Wa no. So only wa get you way attack kere. Ma woni ari peto e mo pa gbava. So Dana bí àti ẹ̀ náà wíyàn yẹ aṣáwó gbẹ̀dẹ̀ ọ̀dà rẹ̀ Facebook get the person ọ̀ bí akín ọ̀ òkú ya mú ìjọ ẹ̀ láti yàn ìmàmí ìjọ ìgbà bẹ̀rẹ̀ mi ní wà gbẹ̀dẹ̀ I don't want to reply I don't want to distract my attention èmi ní wà àtàbẹ̀dẹ̀ ní wà focus on aṣáwó gbẹ̀dẹ̀ ní gbọ́ ẹ̀ bá gbọ́n ọ̀ bí akín ọ̀ òkú ya mú ìjọ ẹ̀ láti yàn ìjọ ebuluku ní ìjọ ẹ̀ gbàgbọ́ má bẹ́gẹ́ náà jí ẹ̀gẹ́ tó wíyà àwọn amóyẹ̀ sí pé ẹ̀yẹ́ ya gbé hàn rẹ̀ sí pé dẹ́gbẹ̀dẹ̀ òpópó ebuluku ìjọ change ebuluku wẹ̀kún we mú ìjọ làjọ nu mú mi làjọ bẹ́ẹ̀ I don't make up ìmọ̀dákẹ́ make up not that I don't have make up go this is my real face o ubẹ́gẹ̀ aṣáwó ògbẹ̀dẹ̀ náà yọ aṣáwó ògbẹ̀dẹ̀ yàwé Facebook nudu ẹgbó ẹ wa gbọ́n na gbé gbọ́ yà gíní rabi ju ẹ ìjọ mo ṣe bàmí à when you are on Facebook, when you are on my phone, you but this way can I make that don't have my phone who that talk. In must say you are by Bogman. Uga oko ma be ni gbeja mo any exposure I no do go no do you where you go no me ya rie bai. I sacrifice my life for my children. Ima when no mo ya kun go gregu when no man kun go gregu when any set rie bai. Iba bola we go back mo. Isa go boy ya kini ju e back mo. Ne mi nu ja o wa mi e no fi won ogun no fi won mi ame wa yo bo ya you bo ya re mi no bu e you can say platform where ina dey platform we na do tell me come na do make any comment ina do disturb we na do tie bonu e bona ni tie no na no je okoma ko no ri je asawo ogbede ya open Facebook ihe na ohia ogwu e imaye ka se kenu je hie ihe de gopunu sekun uya ju hu e da mu e o asawo ogbede uya ju hu e da mu ba so aju hu e da mu ba fan because ima se platform we ima poru no su gbo we ima be teme we ima se kene ra bi ju eje e ra bi no popo e no ma popo se iba bola we gbe ba so iba bola we gbe ba fan wa de ku wa de vibe wa enu ja o we mi o kan agbo e enu je ho we ho o kan mi awon o kan gbo egbe unless ya ka we ofo wa ye fake account lele ya kan stupid when you were large and you were doing you are setting on the Facebook oh be akon ogbokun e buluku ni gbe gba e je asi e we dia be ho ijo na mama e igo ya de magida de lu won me ma bi jo ihe gbe makun uzuo look at me very well ipan gbo e ba gbon o ri ma bege mi nuga atagere I don't want to answer you na wa ko na we do we ime to forward the benaka agbujo mo na ko ban ihe ogugba o wa ya ma o no we you come with Facebook na o ha mi ko esuko ha mi ko iwa so mi ko iwa so no me hi ha come with Facebook na because he na get no ma ro propa we hin ya le a platform e da do hin ya ati eboni and never do aro bi ehun ju ro mu ra bi mana wa bola we gbe ba gbon wa suhun wa de suhun emi nu ga gbo e nu ma wi apo e kian idiot. Okay o. Itogi Uwaila ne ban Uwaila wa kakabo rongo. Wa ni me sade wa e ga sade on je mi dan. Wa e ga sade on je mi dan. O ma na wa we mi dan kino wa we mi dan wa wata ma mi nu wa una e ma. So that o ma be no dan me hu wa bo ma de. Wa ga go ma go. O ma ni be egbe
egbe me na ya bu how you wa la ma be there o ya ka you wa la we mi da there o ha gin we but wa yi ga gbegbo ne o ma be de gbe bi ade do we eri adi mo fi wa we mi na o ma ni ga ya o si o e o ga gbegbo ne e ho no teme ni latin o ti e wa so do ni e we go ri egunje o ra koro e obey the person e ho no tell latin o gbegbo ne why ebi ni awa sunu wata oh if you no do ogo no do nuwe taba ogo nuwe ataju we bari o no na ri o we kia no pa ege ni abo keke na sunu uwa atagba if you atuga ade bai ko keke hia awo tu wata ma if you be ga ni we mi na nu na ma we on tu buere nu ta ma egbe mi dan no na ni ga ege zoje ku if you no ya continue uga gbegbo no na akwo keke hia egbe karata be on the man wawu o ma we don't am egbe mi down in case of another person of be down buwa no be wuwa oni ja be correct egbe because here we aheme nwa obogba yopin yo emi ni Uwaila wu ni ede ma yeye iya set up ya ma set up oro e ko abo mo daja je ni oro e ko owu ti ya set up oro e ko o se ona ko lo bia ni lawa no da so na do kilo do bai de oro e ko be ni ategba be do ni eso ladan eta we gba de awe mi wata ma me na me no ro gbodo iwe gbe iberi oni o iwe gbe iberi oni awa pa mi gbodo ri yen ki pa mi gbodo ri I ma pa wo ri be yen ki ma pa wo ri eri oya we no kuliyan iya try wu pa igba va efo iya gbe ri egbe ona accept to gba ni awe te ri wala ma ere be da to gba ni ka we dudu fafa I just tired from now I just tired out wa talking na do emieteme ya wa ho emieteme wa ho ya fe ejukun mete ba no we mi down o mete ba mo ye wa we mi down ba ko wona wa we mi down wa we to go me latin egbe meteme ni me go ma ro never we ti ro be ma na ti uwa ho ne aga ni ya na agba lo to me ke ya be ta mo wa we uwa ezejo eri owo e wo bona eri owo e wo bona pa I'm not like that. Nonsense. Wa tell them me ma do wa gwan wa hegbe gba de gwan jo. Then wa do go gwan yo bo pa wa so bo no ke ya e me ja fefe na di mo fita de wa gwan yo wa ka we yi ga la ba we mi do pa o ma de we mi do pa e mi no wu dada fun eni o ma ya ge ya ko godo ya ge wa do ha we Uwaila ba we mi do pa wa ma we mi do pa eluwa maybe wa no be tani go me gbo wa we gbo e for me I don't do that me no we cause we do gba ki le ki no ma gba ni gbo o mo ni me be bia be do o te me na ado ile ne ije gbo e be yo ni ja di na o te mo pa no be mana oko wo gba na pa bo bi o be re oko no pa bo be ba fan o be o kan re wuta e de ni ga mo to ya te mo e na gba o e bi ra me ma bo e bi ra o era bo wa budu ne la me ga aje fun pa wa ni abeti an ni wan ma bi agba I deny her because emi teme ni ati egina me emi teme ni ati egina me never ga du he ga iga hian le ya hian oni abejo ni be ya se o se no ho mana gi egwo mi ateme mu ni kakade yo ade o se no mana la di agun when me o mo pa o mo no wa me ma bia do amu hian ta hian ma mi no sun wa ko e o sa kwa no ge gbo sun dan wa ko ni wa do ge omo different children do re my expect e nu so faji iko ni ri ba ko ya fe yan do ibi yan do gbo ga property ni fun de this nonsense na no we kona e ko mana o ha mana gbo ladian o ha mana gbo so na gbon he mi no sun go see o sa bi man lebu we no da fun go man lebu ni mi ro property e no wa sunu ba wa mi na e wa na fi na o na ma ya fe no ma de bia la dian ya fe wa bun e ya jo sinu hu la dian ya de odo we a ga no bia na eri gba la ye bia na no bia na du meze ne ugbogo bun ye bia na ga no bia na du meze uselu ye bia na ya fe do la dian opa ibi we ko opa ibi no pa ya o ko no jo ni san ko ro no je ki akoro wa mi yo be ngbe na we tu gbe hu wa na gbe abi awo gugwe
ebunyi na ni ngwa nyi ne obi jo ba pa nye ne bi mana ogwa gene obi ya bo da fin na je ogwa ana emi no bi jo ba mi we ma mi na be tala dia o bi jo ba mi ona boy kwa na re mana ona friend boy no ona friend boy ni ana boyfriend we no ogwa boyfriend yen o ti o da fin no o ti o da fin no e no da fin na arika o da fin ki ke ga re ona be gba ti ya ino obo yen na ita mo da fin we oti yen no ti jin yen no na ye gba mi egbe emeki no stage mi na ero yen na we no do stage ogwa ba obia no ko not dio ona be a friend the boy oni ma egbe ogwe wi jin yen o ije ma be yen go be wo obia e boy ni obi jo ba be no na be a friend obia dokpa obia wa ko ede ono mo no wa be lo obia hin obia wa ko ede o gba ke e boyfriend yen o wa ru o wa la wa o ma so bo be ku wo be no ya bia ku because obia ni o wa be sigbo we no ya bia ku we ni la wo gujin be no kala o je gba ke e boyfriend e bi je yen wa re beti e do wo han ni wa ya le fu o ma de gbe ki bi o wa so divine. Okay, me I go open now. See, yeah. Okay, now. Wait. So, oh, you are begging. Ije na do amegbe je na we ri wo na we nya fi ya fefe ari wa o bu kana na le ni wa ro ma le li je ari wa after we jagi pa na nia ana do mi egwe ije era na do ati o bu kana na we no la no di wa adi wa mi we adi wa when ye kaka bo wa ho be we ye ma mi no so ye no na ile yin wari ona do ta mi ra na we ne ni ye ga gui ye ewu we mi ye emi ni jin ewu o jin ele yin wari bi ju abi wu ona do ta mi ra be no do la ba bia e bu je o se ni na le yin wari jin ni ma wo ni ri ja o kan jin ti pasa so ona wo ma wo ni ri ja o kan jin e mo ba e wa je ba e be ti ma na ma ga na te bi ni apa yo wari in case salubwa awa ye ma la ki jin ma o ni da o ja da de kan jin hiye igi ere do ba jin be ma ni e ma ane di ma di se ma na gba bi aje bi aro ogwin an na je bi ya lo bi akin abo gba ba ona we ma na ni jin ti oti ona we oti je o friend jin no ona we di se ma be friend yin ye ma ya bi jin friend e ye ni di o gba ni a ye we ni wa la o jin ye ige ya bi jin wa yan wa fun mi bedi o jin le ke do ri ade ni ma na wo ni ri o gba ni na ho bi jin pa hu gba ro ze gin ye ga ade ona we era na we ohiyan pa ho na wa ti ebo ebe ni me wa tana ebo ya okeke me ya ho ebo ya ho ona wa ti bi ebo e bi jo ba bi ebo yan ni ade ni ado dan mi wo eyan na ade ge obo kan na de gbe teme na na to na we eyan na itele no bi jo ba ma ta no bi jo ba ni no bi ani no wi je owo mo wi je ni eyan we ma na we eyan wo ke o ge wa ko wa re mi npa wa ko re mi npa ugba mama be no bukan no ga re Nigeria ni oni ho lu do no wati ona ti boy de boyfriend de ni ona bo dafiyan wa ko ebo no wa gbo dafiyan ibi jo bana surprise yin na we ona we no do gbo da fun he eyin na do advice e go gbe na ya we mi no gbo a wa ko wa re mi no wa ere boy na ya re mi o ona pa okura na dore the first day me was dunia wa ge ya de me be one Pakistan shop me ge wa ge ya ifa wa de egbe gbi me na wa amu me run de ni me ho salo bo be la o egbe be do ni agwa igwa ro be ni wa se ma gbera be ni na o iyan we ta me na me wa me na me ge go mi so mi nya ani me gbe mi egbe mi be ri o ni agwa ina bi omo no ri oku ni o mo ba gbera boni ma opolo se me mi ari ye ka mi a to mu ja ye ko bi me ni my last boy abeg me
In their presence, it will perform nonsense. I can't try that. It might make up a work cake, Bobo, and I might give you money and I will be very on me. So, men are what Bujo, you got one of or who never me what they respect, say now, Bujo. Oh, see, upon us, Cabo, Jacket. When I women animate, we don't know we are, you're women who have come and take the woman. Now, they didn't go here, woman, when I'm going to I'm a daddy of Macarena, given away our take boy. In our way, now, we may not be much near. In our way, the boy got to not be much when and because we are a Vanaba movement. Or now when you have very well, in our we have, in our daddy make up in the north, in our daddy are coming, we never get good any. Our wedding, if we young when you know that the good came in. You know what the long come when I walk coming, I work with one movement. Or not the time I'm when it told me a good. Oh, what will you wear? And you're not rare. You're what I feel in Nigeria. Or what will me of Pagaro? On a Kakabawa, Kulele, Daphne, Yan Wajuwa, or the Baguia Leba, or the Baguia Women Yafefe. Or we a man what Daphne got away. Or Daphne, I don't work, I don't work, no tea, and a jeje, and Yaba, or Daphne backing. Or when on out here, or turn Daphne away and our Febua. Or where bed in Yawa Daphne Babier. Or what Daphne and I couldn't well. Or what so in our Daphne again, another bay, or we are Daphne and Fembonic bay. Oh, Wabe, or Daphne cab, or Wabe cabin, or Daphne, and carry your more pipe, you know, or my way. Here came a book. Oh, Wabe setting it, but will be a new way. Young setting it, I'll be a way, or we are not Fembonic video. So a bonny near Venic Benny, or honey beer, or Tion for any beer, or Daphne, or money now. So, Katani got the home I go, Obiana give me a beer, oye, a younger hero. I don't know where Iana do agree, or one I live and then do agree, in what the friend want to separate. Because a boy near Marcia, in a want to separate, Oben and I got rocket, and I got guy. Without again, I got rocket. So whether the dad organize you know what international you move on whether Malaga be Madrid one time. On the milk we are not here like in here on me. E can imagine do just story no see many time imagine na ke no on the milk we are not like. O give milk we are not like on the color that for him. Where e boni atie begeni o ni afen we begeni ni agade ni here agade ni milk we na here bia na ne. Ni ado seri heni ya seri heni ye make na setting the gbe bie e ho ni ye bie ne onye bie ne boyfriend yen na ni da me na wo yan wari yen this and that all that for ni na do ta mo si me na we yen seri yen o wi yen ya mo do bo wi yan mo do we no mo do be we ni je na ne ye money o ni bie yen bio bie fu ni ya do bo afa do ko be na ye bie. So di yen wi yan ye bie we no ya han bie o we lock money stage agbo ma we lock money we gu we ne no ti yen te bie ni e be no ni we gu o se na do ta ma he o ma mi no su ni na we ma no su no na we ge mi no su na we matter o we mi no wa o we si ya receive a call ni we no de ge mi no wa beta because o se no ku o se no ku ya e o si many thing ina we matter ina we o we do wa ya so egbena wa gbo me owo yes owo ko no wa no we bo so no na nyebu yan we owo da finye ka mo ku ona wo otiyan we bedi ogni awo egba bi so yen ta ma e ona we na ni be Nigeria kwe yin no ya ma ka ehin ti ehin wa be we do awo wa wa hin wa ni ehin wa do awo yin awe mo gbe ya be do bi ye bedi ni so the usual na wa agree we e wala wa we gbele lo e ma na do ma wa o ona wo ni o eyan ru da e mo bia ni re it's a different case e no do ka wetin aya set yen up we pologbe ni no ma do pe e mo bia ya set we up igo bia ni ha gi bi no ha gi fo we ko a de mi opa no ha gi do ngen ka we eyan aya set we up wa e bi do wa da me he na no wa iga ese o wa ga ese be ni aya te me ni de ma like e o se na ta we ise won ni e ma wo e gun mo gbe wa si a e da ga nya e o do ye mu ogbe ndo e mo wo be go mo ni ka be no je me ni wa ko ma se na am Bruce just to see me ni me ko I can never because I bolo o ye be bodo na me no ve gbe ne no kweki na we wo boya de kyota ni ya hin re kyota
we no gwa je no ye bolo wa oge no gwa no because na di mo fi do tala diana odoji me egwe ni awata de since last year iga mata iga eno obo na toge obo waka ebe obo ka ha wi la lo e kwa with that time e Monica magla diana do defend egbe one day o go ta obo ka egwe e Monica gala dinya ba Monica agbaye awaye lala e Monica ma do defend egbe one day ana do mi egwe yan we lolo do gba we do guderio e lolo ka mo na la dian we iga Uwaila iga ogwe Monica with this and that ọmọ take serious ọmọ we gun kan e do pa kan la dian yen ga gele we gbe be do e gan na ha me ni mi ona do ata e yo Uwaila ga ewu gba hie vojo vom over to no gedu ma gbejo ya ve dejo oga ewo we hie ya ve bonijo as a woman wa red head on my concern e mata me mosuta wa ni bu wa we boy wa oda fun wa aro wa ipi oda fun wa ju wa ya webo wa na wa gbe wa ire do ikwo ni bunya ni wa ru modo ni wa modo ni wa mu gojo mu we do ni iya wa ya we ki obehi wala mo ya ka ni ogwa fo wi eyan to ta je ni ogwa na tete abi bi de ka ni wa de na yan ebe ni yan wo mo kon pa be opa yan na ya we ni mi jo ko yan wa bere jo ko ni life keke abi ni ahiawo bode e de gbe affect omo ni abi eri affect yan so for that yan de ye mu yan ya to ta yo da fi yan so only opa yan we na we ni somebody was saying talking about it that day owe opa o yan ga te na we matter enti mi aja won do wo ma gbe me awe gbe video imaka we gbo ije ama we be hin aso so no Monica Malaja one day no do defend egbe ogwa gbado ti ebo keke yan gele we gbo ege na ha me ni no mu ni na we no pa yen ga we gbo o ebo no ti eyo oga ime no the first time when Monica wa ya toni ina gele yin ma pa ma eva mi asio Monica won no mi e bi me sio Monica ohia agbobo avio inyame ohia agbobo vio ga inyame we ni la ogugu onise Monica Maladia Uwaila dona do ate Psalm 70 erie pasien we ni ere de zegare erie pasien ohia do tama we gbe pasien we dudu vavani we gu e wa fi akodi who knows we ga hiyen we magi unia because ota wa su pe hu amenia we na hiyen we ma we ahia Arie do ugwe ke do wu ya zo di e family o bana wo do zo we ke ya zo ka vempone di ya be ya te ya gene de o ya te si ho be gani ate uga na bonoto uga gba le bonoto gari san wa gba le bonoto gari san o e ba na ze luje o awon kana o be wa oji wa gba le bonoto ya te wu te ari san me bi ya be to ta nya ya fi mi ya gbe ye le ya de bi amu we ma seti hu we la dian ma seti mu bola ja we nu 20 be nu we na sien na wa le 20 bo ni when ye live video gi ma ya fe bege o me wa we seti wa fi bo ye bo be de mo fi wa fi bo ye ga dari oni una wa fi bo ye bo na gele wa fe me wa ya wa ka me ma no wa mu we su lele i ma be ri bia o equal hefty women iyan wa mo su lele iyan wa jo gbe wa iyan wa gbe wo ru ko do ni wa de do se educate just let me know when you live video ya fi ma bu e no wa de wo yen wa gbe wo ru e na se ti ju bo ye bo ni kwa abe yen ba do vi abe mo me ro ba do ye be u me be idion mi bi do ya bo e na do vi ayo ta we bo ni afin ni kin never although maybe egbe nu na won to egbe ma be no ebe na gbi meji ekeni me gwaje o mo pa keka alone we na vi me na pa ke mo pa keka na tota we na vi boni alone ya we 7 days no 7 days o to bo ya tem ke nu ye e mo pa keka na tota keka yi ba ni we vi boni we go have a good we try gbe baby na you can try it
Usati try me wa jaji de manika e ma jaji o do wa ye gba wa I'm not a dirty Thomas. Igba jaji ne di mo fi wa do ta listing wa ka bo wa down igba ka bo wa to ta e di mo fi ona ga oge because u gwa sin me o ona ga oge e di mo fi gwe e me ni je fefe nu we wa ta ni go oge e no wọ́n á mọ́rò káwọn bẹ́gẹ̀ ni wọ́n ìwé hẹ́ wọn náà òtò ohun àgbẹ̀ wọ́n rí àmọ́rò kọsọ̀ má kẹ́kẹ́ náà máa kó àìtẹ́mẹ́ náà dùn á sí yẹn ẹ̀mẹ́ nínú ìwé wá ta ni ọ̀nà tẹ̀lé ayé máa ta ọ̀gá ayé máa ta kọ́ntínú wá àtẹ́ máa ta níbẹ̀tẹ̀ ayé máa ta ẹ̀gẹ́ àmọ́rò ohun àgbẹ̀ wọ́n wọ́ sẹ́gẹ̀ àmótò nù òtò ẹ̀yìn hẹ́ ìgànnà you understand because ọmọ kẹ́kẹ́ náà mú òkè bá wọn. Emine howe ma ho na we ma se get howe ho baby awe ma say you are not there's no eye weakness you ganeru wala na we tu ho o teru wala so we no be ja gweku of which what you say don't rishi o te ba many people are aware of this thing e can when we don't make a weakness only be we just so you get baby only we go on. They buy bagwa all of them click one ya fefe wa en no sunu eru wala be gugwa gwan we just in kele we gbe ibe oni eru wala e ma o ga u mo na igbe ya wa e na o ya we pege na ya bu o yen ne do won o pe pa we mi be bo pe iju wala na e we na ka wa fwa bet we gwa jogo ma we ya to ta yiba we ya to ta Ogbani babe yen we yi osalobua Bruce yen we de na wawo Abuja yen be di me gwaje na every time that time ijo de kwa we ako iga bome ma ko ni ge iye bome lo da ile ye kelazia bo si egbe le ri oni wa do lo mi wa ni mune o wa to ta o gbo me wa ga samu do wa o wa ga samu ta o bu han o wa we a kan yo kan re pe pata kun ya do ri gonu e ti go no ni kin je be e wa ri no wa ya ahun mi ame ne ma fe wa go wa ma se o go wa ma se abusu we wa gu won kede ni ade ma egu egun wa eme ne di mo fi wa ta na gu we gwa be aro gwa ba yen gwa be na ni kaka bo get as bi o Uwa myself, you are dead among the living. And wherever we go, we take it easy. You are not the best man on earth. On a way gentility of us, no, ya be us will be G. Everyone I could bring video on the double time. Opa ye na kawafwa. Millions ni wa we ba ni wa we Monica e wa Bruce ye o ma on ye ma we mi dano ni ya zo na Monica ni woni afun e wo ku igbo we gwala Bruce eru wala do boka we am 1 million we ri ya wo kan just only 5 minutes we are we ga kwe o da me gbe o show di bi e ma bi loyi Bruce tage gwage we attack work e may work one kedo de yan what we say maybe it's a gentle person me man say ti gun radio e may later there is something there is something behind it there is something mami ogono mu la gaga ni gbe yan mo odafin it might be true okay ti I want to go be ba me do ajele na ba do awo that time na mo go ni la that time mo we la jaka we o gbe no ma we gbe radio ni. But now, for somebody to I think I am at time. But about waiting, I'm not sure there is something behind it. Every no pay money do go toji. Every no ya we abusu yo make no what no na wa we. We can na wo we no we abusu opa we o be we je family abusu ye yin wa we ya ya fe ne. That in here reserve, in set reserve voice ya gbegun. No tell us it was only €50 your book. Mammy, you don't necessarily go on more. You don't know, expect me with Bobo Cain. Maybe you will have the day barrier, the monkey, this Z, the engineer. If we got the way, there's never a 10 on Hazard go or won't be a one. You don't have the Hollandis in gear. You got the way they were expect to have to the wobble or won't be a one, not to set to the one you wire, excepting. You got the way you're necessary. When you measure equally Hollandis.
mekwe yo oh ina like you here na kwenu labor ime ima like you kwenu labor ime I cook by myself ito bo me labor ime video iko be dia be lesa be iko be gibe munne because ima like no yo bo kan by ime yes I do so iba we so that I will mean no pa no ya ka go no ya ka we yema seti yema we nana me seti we o ri emu pon pa ne be de ri emu wo fo wie opun o land si me ma seti me bi joma we me seti gebe bu pon sef ekene de la gisi ma efo oko no na ya egbo na go me be na ko we do be he de no pa open market gi awo me dia wa mi o ge 5 euro or you gbe ogbe mi ni hand 10 euro or 8 euro de do my go ma we so ge 10 euro ni e be ni gwa se ni wa we mi se u do ge 5 euro ni agwa yuto ni hand gi no 10 euro ni ono na ni go ya do 10 euro 8 euro ya de ni je na wa fe go de na e ko ri e ye kunme bebe let's go ije bi je asawo gbede no gbobuluku no gboje gbe ogboboje ije gbe bu be ize kwa pu erijo asawo gbede anybody no ro behind asawo gbede ni no ja asawo gbede ya ke ike Facebook ije wa mi buluku ni je gbado oge wo no we ni je ladian we no we ije na fi o ije mo je gbe ladian ge ni me je na fi ni je mo je gbe wa ga je gbe o bi ladian o kan lo bi ladian screen abola wa gbe ba dun so eri oni je o eri oga Monica Ambrose eri ogo ni na we stop wa lolo going ya we gbe ga ya bo yen na du gwa be Monica wa sun Instagram na we live video na wa gwa yo no na wa e wa kota wa gbon na gbon ori no pa wa ya Monica finish the platform okay okay say 30 minutes we be ladian the same person you wa eva ni agbegben ya ugbon so wa we do collabo wa do gbegben no kun ba ma be ni wa ya we Francis Osude ebegeni iko kan ya smash on my way mama Monica be lolo na ni ya Ivana no emi ni ya we live video na no since me ya live video emi ni ya gi destroy abi mani ya gi destroy abi gwa Ivana ladian Monica na we your big man wife whereas you are not a big man wife o enefiete no pa na we your comfortable housewife. You are not a comfortable housewife. Comfortable housewife, era na bu na the account number we la tania donate no we ya are Nigeria. When is me do go there your do account la den we do help me, which means I'm not comfortable. Gbe ma o ko won go ma so me. Huh? Everybody give before we get are Nigeria, you call yourself a comfortable housewife. Na the account number na the la tania. Na when you donate you e Monica we boewe. That and that period you were calling yourself a comfortable housewife. My husband has this. I'm not knowing where government has or one say you might pay house rent then you're like well, you always borrow the whole land to master TV high 20 whether 20,000 or 21,000 euro. Una dollar you know a big euro no. Una yari ma donas. Una guje no ke ya dress so well. Uma we have na le are London. Uhaia. Tomorrow you come out and call yourself a comfortable housewife. Egbema ako we a wife we a husband what do Jenny we are not comfortable ejebere. I'm telling you the truth. Why e ga fi yan gbe no pa we big man wife dem no hin eri egeni e gbala dia eri o da fi yan na wi na ona dogba ona de no pa owe government e wa je wa we to da fun wa do what we o da fun wa do wa we no what so wa na isi ai wa na ga ri London na do ma wa ki mo je rent be Hollandia. Wa live your way government. A government fit do what? Why la je wa le la single mother. Single mother. I single mother now. E son pa guwa, u wa le ya kian. You want me to see your face? O son pa guwa, knock pa. This and that. Gere, knock pa. Wa ka ta lo.
Area be single mother gbe ni amu. Whereas wato buwa single mother second hand single mother o wa fun wato buwa ko lo da fun wa fun wa make that make government yayi. Wa be ya ri oni wa be ala ti we do you know ya sans single mother. Rundu wa so na iga ka wo nya a comfortable single mother. Wa ga a comfortable housewife. They themselves are comfortable single mother because the government is not fit do wa. Wa no wa a comfortable housewife in the same government or fit comfortable single mother. Wahwan egbe mata de akwu wa be ga na nwa na gwina na do ni suwa ya fefefe go we government e go wa ji wo ga ari ge government ge ya fefefe agwa ona sile imo no hu ona la no pa be silonge no pa be latin. Then what is the reason why na take buwa comfortable wife big man wife comfortable housewife egbe wa okuwa e won egbe o ga ri ge government ya ino wa o ma ne gbe oko ga ri government o ma ne gbe oko ga ro gbe government o to tayo we government wa ga ka be ga ni ge tu wo ige to da fun wa bo ido wa be Holland nu wa na ipe wa ri mu ekin wa ke do pa ino wa be ge mi eteme ruwa wa emi eteme be ruwa ma ye ruwa wa ne kere ino wa gbo wa o wa si emi eteme na hindu wa ri ya mu ebo emonika ka we be lele ipiwu ga. If you are not comfortable, comfortable pa be big pa. Comfortable with bed, ma be comfortable with bed. You say na ya wo ma be he. Why are you calling yourself comfortable house when you are not comfortable? Umade there nothing no make you comfortable. You go here in Nigeria. Uri account number la gani aga donate your way. We are supported by here in Nigeria. Other fan ge ya me go e pa boy ya go like. E dan go ti aga gba lo no ru pa support e mi here we me pa na. If really you are really comfortable with that one, believe me, quoi. Huh? And they asked, you know where we lolo? I get big man was in a row. Oh, Nyagika, why you are a big man now? A big man, a social pain, off you do the big man, don't you know what we say, Jonah, or my dog will be Holland. Wake banana. Huh? I just tired from now. Ebuwa wa woman. Wa do prove ebuwa man I was you wa. I will you wa. Wa was e wo gian walking. Wa do prove. Come and prove your innocence. You people should come and prove your innocence for everybody. Wa dey wa do prove your innocence of wa. Wa ma gele je be di oni wa ma we ki obe he ba go da fun wa. Oweru wa lani. Wu we ma foge Ebama de London. Uma vogue odion we Paris. Do vongeru wala, ya vongeru wala. Uwe hi emata. Iga eru wala ka gege. Uga wekeru wala ye. Ne lolo be edimo fina do mo ye live video na. Do tagwe eru wala gelo ho we uti e bojo. Because in a time na ho. Eru wala ho we ma ho we I don't know. Ne boya gbe no tie ni me na ho. Ne boya gbe me ono ne boya gbe me ogbe no tie. Yeah. A live video ni na ho. You understand? After mama na we matter egbe me na sunu a. Na ge o, na dame ho, na do tama we. So when we ya satisfy na ni rure ari do no ya fen. Dejo. Ne da oje no ki bo oje ko ye kuyo. De ti amu o ba wo. We have a example. It's left for you. If you have a non-lolo, then we have one way. You will be able to spinach, be spinach, be a woman betting to Yahoo. A comfortable housewife. Yeah, well, Granny, one day, the woman betting a base spinach, you know. I'm going to make the young year by moving I can over or that phone. Comfortable housewife for that matter. Somebody that call herself comfortable herself. Oh, your way, all women good way. When when I have different type of soup. No, come in do talk. Or come in do talk. He made that the buy for bam na do tie one. Begging. Comfortable with my comfortable. I beg you, mommy, one of viewers now. A message while I didn't Why ya ikpan ne camera why ya lemu when salo bana bu wa je biyan wa maleli yan so wa ma be ni aje he
Gwana a secret here over here, who was a saddle was so a dark moon every month of one. A do what here after. What begging? So, Lola, many time made the mistake when I guess when you were. Who was one? I was over Monica, I am a video of Monica Lajane. No, ya done, you know, now you're big. I was more like a Moseba and Moleba. I was best friend, okay? I was being a very good while I woman way a proof run a yard way. Where did I? No. They're going to hang out. Okay, where? Huh? Well, in here. Let's tell me about it, Nesha. May I worry to buy me over? Okay, anyway, time, my people. So, already not one year, we have Menaji waking, giving up or not, but we come, may just a tea, the baby, let me learn. Maybe apple or anything. So, what bye or making a dog back? Go.